मी अहम मरीना सरकार चलाइबदी मरम चादे मसी डेमोक्रेटिकली सु यादे डेमोक्रेटिक ओइदे देन अदगी लैरिबा डिपार्टमेंट म्याम सिंसी मसी फजना कलेक्टिव वर्क अमा सरकार सिना प्रजादा डिलीवर तौननबा प्रजा की थबक तौननबा लाइव स्कीम मसी मक फाइनेंशियल यार दा मसी फंड थादोक पंगम डिपार्टमेंट म्याम सिंसी फंड थादोक पंगम जुसे मिनिस्ट्री मंत्री सिंग लेतबे सु ओइबा फैक्टर अमनेबा अदुना मरम वरकांदा सरकार एक्सपांशन तब ngam हाइबसी मसी डेमोक्रेटिक ओइदे अदगी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिलेसिदा मसी अखोगी प्रजा सिंगी मिहुट सिंसे मसी अखोगी सेंट्रल गवर्नमेंट ना मसी साउथहंदबसी अखोगी अंडरस्टिमेट तब मखलमनी ngasiगी प्रेस ब्रीफिंग असी मरोइना ngarang hokhiba 31st March 2026 financial year loibagi siga mari leinana amasung 15 finance commission award thadok hogdaba lab sat khiba siga mari leinana press conference tawjabani masiga mari leinana manipur gi ngarang hokhiba 31st March 2026 sida thadok kadaba an tongan ba department singi thabak पाइखट डेवलपमेंट की पाइखट पगी अमसुंग तोंगान बे स्कीम सिंग लेइबा अखोइगी मयाम सिंसिगी फंड सिंसी थादोखिदबसे मसिगी आइना नुंगाइतबा अमसुंग मसिगी करिगी मरंगी थादोक्तरिनो हाइबसिगा मरी लेनना आइना तौजबनी लोइनना मसी 31st March सिदा तोंगान बे डिपार्टमेंट सिंसिगी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सिंग पाइखलिबा मयाम लोइनना स्कीम मयाम अमा डेवलपमेंट प्रोग्राम नतबा स्कीम मयाम अमा तोंगान बा बेनिफिशियरी सिंगदा कापकदबा थादोकदबा मयाम सिंसे थादो हौद्रिबसी करी असोइबा अमसुंग सरकार की करी असोइबा लेबदगी थादो हौद्रिबनो हाइबसी ऐन अहानबदा सरकार दा हंगबा पामी लोइनना मसी थादोक्तबसिना मणिपुर की डेवलपमेंट प्रोग्राम पाइखट पसी थेंगदा हले तोंगान बा स्कीम जिंगी फंगदब मयाम सिंगसिदगी मतम चाना फंगोइदबगी मदुगी अवाबा मयाम सिंगदुगी नुंगनांगबा फावी मरमदी बजेट 2025-26 ता एलोकेट तौखिबा मदुगी मखादा मदुगी मनुंगदा चनबा अमदी मिनिस्ट्री दगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दगी थादुरइबा फन मयाम सिंगदु मसी मतम चाना पाइखटपा ngam करिगिनो अमसुंग मसीगी थादो होद्रिबा मसीगी फन मयाम सिंग थादो होद्रिबसिना मरम ओइरकांदा डेवलपमेंट प्रोग्राम सिंगसी हुजिक लेपखरनी डिलीट तौरनी प्रजा सिंगसी मांगजबनी अदगी स्कीम जिंग लैरिबा मयाम सिंगसी तोंगान बा बेनिफिशियरी मयाम सिंगसी द फंगद्रे हाउजिक लाइक महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट सिगी फाइनेंशियल ईयर सिबकी दी एमजी नरेगा की लेखरे अदुना मसीगी ममागी पाखत खिबसिंगसे ममाग द सुकुइना थादोक्तरेब अदु फाइनेंशियल ईयर सिसु मु थादोक्तरेब देन अदु तारी प्रजा सिंगसी हौजिक लेरिबा इरांग न सुहलबा इरम खुदिमक्ता सोअबा मणिपुर की प्रजा सिंगसी सेनमिट लोन सिंगसे मसी सोक्तुना लेरिंगाइ सिदा गवर्नमेंट की पाइखलिबा थबक थौरम स्कीम मयाम जिगी पैसा से अमुक थादोक्तरगदी मणिपुर की प्रजा सिंगसी कया यामना वागदगे हाइबसी खलुबदे यामना नुंगनांगबा फावे लोइनना बजेट एलोकेशन द पीखिबा डेवलपमेंट प्रोग्राम सिंगी सिगी पैसा से थादोक्तबसिना मरम मोरकांदा होजिकती अदुगी मति स्टेट सिदा लेरिबा मयाम सिंगसी अवाबा लेरि बजेट तसु यावरबा मिनिस्ट्री दगी पैसा ऑलरेडी सैंक्शन तौरबा हौकिबा फाइनेंशियल ईयर सिदा 25-26 दा पाहिकदबा मयाम सिंग रिमता मसिदैसिदा अपिक अमाउंट खर खक थादोक नतना थादोक्तबसिना कॉन्ट्रैक्टर सिंग डेवलपमेंट तौबदा थेंगदा हलनी अदगी अखोइगी अमुक बजेट एलोकेशन यावरगा अमुक मथंगी बजेट लाआबनिना मदुगी रीवैलिडेट तौबा अदगी नौना अमुक अप्रूव तौबगी मतम मयाम अमा अमुक चंगनी अदुनदी करमाइना मखा डेवलपमेंट प्रोग्राम सिंग पाइखतुनो हाइबो क्वेश्चन तो लाए अदगी प्रोजेक्ट मैम पाइखलिबा मैम सिंसी मसी थेंगदबत नतना
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯌꯥꯔ ꯉꯥꯏꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯅꯤꯡꯕ ꯀꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯔꯥꯡꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯕ IDPꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯈꯣꯠꯀꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯒꯅꯤ ꯕꯤꯅꯤꯐꯤꯁꯤꯌꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯟꯁꯤꯅꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯕꯗꯨ ꯊꯦꯡꯊꯔꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯊꯥ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯗꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯄꯦꯟꯁꯤꯅꯔꯁꯤꯡ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗꯒꯤ ꯔꯤꯇꯤꯌꯥꯔ ꯇꯧꯕ ꯄꯦꯟꯁꯤꯅꯔꯁꯤꯡ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇꯒꯤ ꯗꯦꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯖꯒꯤ ꯋꯤꯗꯣꯁꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯊꯦꯡꯊꯔꯅꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯌꯥꯔ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯗꯦꯟ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯥꯔꯁꯤꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯈꯣꯠꯀꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯊꯦꯡꯊꯔꯅꯤ ꯗꯦꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯕꯁꯤꯗꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠ ꯑꯗꯒꯤ DDPꯗ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯕꯁꯤꯗꯤ ꯐꯪꯒꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯊꯦꯡꯊꯔꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯖꯦꯁ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯗꯣ ꯊꯥ 4-5ꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯗꯅ ꯆꯍꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯌꯥꯔꯁꯤꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯠꯄꯗꯒꯤꯅꯣ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯐꯟꯁꯤ ꯃꯤꯁꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯄ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯗꯕꯒꯤꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯄꯣꯠꯂꯨꯝꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ 2025ꯗ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯑꯦꯂꯣꯀꯦꯁꯟꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯒꯤ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯒꯅꯤ unnecessarily waste of time then madagi government department mayamsingsiduna amuk reprocess tawba matamda madudaiduda unnecessary expenditure mayam amsu changani adagi matam mayam amsu changani expenditure su changani loina manirega gi si thadok tadra kuidana leire aduga amuk hauji amuk financial year sida material component thadokre wages component pending lebisingu thadokre manirega scheme di amuk loire अतोपा बीबी जी रामजी है स्कीम लाखरे मैम प्रजा थबक सुबम नोम लेतबने सरकार पैसा थादोक्तबने स्कीम फंगदब मैम थादोक्तबने डेवलपमेंट प्रोग्राम की कॉन्ट्रेक्टर्स सब कॉन्ट्रेक्टर्स देन बेनिफिशियरी मैम फंगदबने कम थेंगना वाबदु वारे लोइनना मसीना सोहलिबा बेनिफिशियरी मैम सरकार करमाइना तौगदुइनो हाइबसी मसी क्वेश्चन अचौबम ओइरी अदगी एडमिनिस्ट्रेटिव अखोगी कॉम्प्लिकेशन हाइबा तारे मसी हनकी बजेट से थादो होदबसी मसी थादो कदब 31st की अखोगी लास्ट डे दुदा मयाम से अंतोब फाइनेंस डिपार्टमेंट से योमी खोलिबा मयाम से अदि सोर होनफम बक लेते मीसे अदो अदुम पेट लाख तराई मखाई खरा थादोगा अदुम असौ अमता थादो होदबदा मचा मसु खरा थादोगा अदुम खरा अदुम अनंग खरा थादोखरे नंगदब खरा न हेना अदुम थादोक्तद तोखरे अदुना लास्ट डे दा क्वेश्चन चेनरगा तव अदुम ममांग दा एडवांस होइना मसी करिगी तहौदिनो हाइबा अमसु लई मसी डिपार्टमेंट सिगी मसी सिस्टम सि करमाइ तौना मसी ngana matam chana masi UCP ba thabak masi fund release tawna ba tahudrino haibasi complication mayam ama leiba tar then adagi sakho thorangi economy gi mayam ji sumtamna masi tamna hen awaba pirakpa wakfam amsu leire aduna maram orkanda masi gi thengtharakpa adagi amuk paisa ji fund ji amuk re approve tawna na ba amuk tana ba re validate tawna ba hona ba amuk tana ba amuk yana ba hona ba matamda masi matam mahal den adagi achauba akoigi saitheng ama parja singda beneficiary singda development tawliba mayam singda pibasi masi karigino akoigi ministry na augiba andaki sahi 2025-26 haiba tare masi dei sida matam chana ministry na government of India na paisa si pidibra masi akoigi adagi state government na masi tana hauda bagira
अदगी देन अदगी तोंगान तोंगाना डायरेक्ट अखोई की बेनिफिशियरी सिंग काप की सिस्टम जु लेखरे मदुदना कयाम कापबनो अदगी स्टेट गवर्नमेंट ना मसी मतम चाना तोंगान तोंगान डेवलपमेंट की थादो हौद्रिबसे मसी करिगिनो अदुना मसी की फेलु हेलिबसी करिगिनो मसी स्टेट गवर्नमेंट की दायित्वनी मसी की ट्रांसपेरेंसी लेतबा स्टेट गवर्नमेंट की मसी की यामना मसी की सेंसिटिविटी हाइबे तारे मसी की तौगदब थबक सिंग मतम चाना मफम चाना थबक तहुदबदगी असोइबा मयामसु फाइनेंशियल ईयर सिदा चही मगी डेवलपमेंट मसी की पैसा थादोकदब मयाम तहुदबसे मसी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट खुदिमकी असोइबा मसी फाइनेंशियल ईयर सिदा उइयेबा लोइनाना 15 फाइनेंस कमीशन अवार्ड अने असेंबली दसु मसी हंग्रे मरमदी मसी पैसा से मांगदोरे हाइबसे अइना स्टडी तौबदगी खंगबदगी मसीगी पैसा से असेंबली दसु स्टार क्वेश्चन उन हंगी मसीगी जी 31 मार्च 2026 दा 15 फाइनेंस कमीशन की मागी सही मागी ताम से पेरेट से अरोइबने अनदर 16 फाइनेंस कमीशन अवार्ड से अप्रैल तांग 1 ngasi degi hawini aduna di masigi total manipur gi oina 15 फाइनेंस कमीशन की si लिसिंग अमगा 43 crores 1043 crores si masi autonomous district council gi ne then adagi urban local bodies municipal council imphal urban adi sigi adagi tongan ba nakar panchayat leiriba mayam sigi ne then gram panchayat sing PRI singi pullakanda 1043 crore ne ado hojik aikoi da pending lehori 600 plus crore ne ana masi aina sarakwa madedi haibadi 629 crore ni but exactly haibadu diai do kan tawdre but 600 crore sindi definitely 600 crore simadi hena masi gi paisa sin lav set khreb ana assembly da jo hanjan mamangi honorable chief minister N Biren Singh mark ngai da su question ji hangi then anova chief minister lakpa sarkar se da su amu hangi aduga masigi adum 600 plus crore si masi free da akhoi tongan bo local body sing si da paisa si akhoi gi grant in aid haidana masi development gi tight fund untight fund haina head si da chalaganda masi gi praja sing gi development si sing gi tam gi myam si loi togudob ne ba duna asauba 600 plus crore ma akhona manghan ki ba hai ba se masi yamna nungai ta ba manipur si senthum adagi leite adagi financial akhoi gi resource wali haina dana leire hoi punamakna hai sarkar pali singna hai aduga 600 plus crore asauba ma paisa free da phangada madugi state ki component su yaw da potu da manghan ki ba hai ba si masi karigino masigi sarkar asina amukta thokidriba sarkar kaya hawkhre amukta thokidri andaki double engine gi lega kasigi makhada 600 crore lemna phangada state ki manipur government na lemna phangaga praja myam da beneficiary myam da pigedaba development program tagodo manghali basibu chauba sinpham ji manghan basibu haunabra haiba aduna masigi da mukta ikhoina nuaitaba amasung masidagi di 16 finance commission ki lakragani 600 crore do koi lemna mangre lav satkre adugi masigi nuaitaba amane aduna masi government sigi responsibility adagi masi laitabagini amasung masigi accountability si fazana aikoi ubangamde amasung transparency si fazana laitabadagi masi sarkar singi phangpham thokpa hak mayam sing financial ki hak mayam sing di su phangdre aduna di aikoi development naha singi thabo phangdabagi samesa irangi violence ki awaba leiringai maraksida aikoi ki phannama lemna phangdaba phannama mangan khibase masi parjana kari haigedege adagi aikoi ki lenga ka sina masigi kari daita lowiri ge haibase sarkar sida hangwa pami aduna masigi alternative si kari oidorino adna haibasi masu sarkar da hangwa pami maramaduna masigi financial year 31st March 2026 amasung 15 finance commission award masigi loisalakpa lav chatpa sigi sini maroina ina sarkar da hangin basi thank you
hꯧzik leiriba manipur government sina minister only chief minister bari katana administration tawbas kai boba mayamna sahi hum kai bis me amale ka is for no nagani anu sarkar sa ansu tawta ba sai da kari bo kari yam chobe question si masigi hoi sarkar ama laiba haibasi including the chief minister mi akoi gi MLA minister taraga mathoi amaga adagi punna 33 sina laiba ngakadaba adubu hozik tha February tang kenoda akoi gi 4 da akoi wasakraga hozik tha hum phajala kadoraga masigi expansion tawongam dabasi masi sarkar sigi soiba khradi leire maramaduna masi mi ahum marina sarkar sa laibadi maram chade masi democratically su yade democratic oide then adagi lairiba department myam singsi masi fajana collective work ama sarkar sina parja da deliver tawnanaba parja gi thabak tawnanaba live scheme masi mak financial year da masi फंड थादोकपो ngam department myam ji फंड थादोकपो ngam से ministry ले मंत्री सिंग ले तबे सु ओइ factor amane ba aduna maram orkanda sarkar expansion tawwa ngam daba haibasi masi democratic oide adagi parliamentary form of government sida masi akoi gi parja singi mihut singse masi akoi gi central government na masi south hondabasi akoi gi underestimate tawba makhalamani maramaduna parja singi development ki tamak chakwa thorang adagi lairiba fund budget pass tawbiba mayam singsi parja da yohon naba parja ki development tawrana ba haibasi collective responsibility ama even if we are from opposition ko koi opposition da leiraga su sarkar sina masi collective work ama tawgadabani ba madu parjada akhona madugi development myam singsi tawrana basi responsibility se makoi try thine logadabu maramasina masi athuba matamda tawba haibasi democracy ki value then akhoi gi leiriba constitution ki value myam singsi leigine ba aduna masi leitaba haibasi masi democratic oiba wali